abusiafo no munya dan mumblemu John Mahama kwasi ampanyini no oni yohono agimifuo mienu no na mema mo 1 month se NDC a handle Bawku case na NDC yebetu o mafiri aban no before say o mutam kura besuso ma jimi a mugu parliament won kwasiafo agimifuo muwa stupid people NDC fo nkwasiafo enti awia no ana me brom video be kire mo se enu aboko Binduri ekura ewo Bawku Binduri police for hall mo mienu enam Bawku ntokwaye no ya bo mutuo ama omawu police for mienu na sankofo no mawu no Twene Jonas e kire se enkofo no mawu ne de police for mienu we no yemfa sobo yesisa sobo no kufu ne yemfa mo his excellency John Dramani Mahama. Anytime NDC is in government, Bawku is at peace. Unfortunately, as soon as NDC leaves government, the Bawku crisis flares up again. And let nobody say it's a fight between ethnic groups. There is politics behind it. And there are people who deliberately fund that crisis. Everybody, the majority of people in Bawku, Kusasis, Mamprusis, Bimubas, Busangas, everybody wants peace. Because everybody wants peace to do his business. I mean, the current curfew in which we are, nobody likes it. Our chiefs are being told they can't wear smocks and go into town. So what is a chief supposed to wear? A shirt like me? How would they know he's a chief? And yet, it's because of the violence and the crisis. And they were forced to do it because people hide weapons in their smocks and go and shoot at people. But I can assure you that peace is our priority. When NDC comes, and I didn't say if, I said when NDC comes, we're going to prioritize Bawku's peace so that peace will return to Bawku and people can go about their business and look after their families. Any new IGP Christian Yohuno, efan sema Christian Yohuno, jina Bawku, kaye. Any dia Mahama so agent platforms so kaye. Junior just say yemfa subono. Emo sanko fumi in fact, wabe fire Mahama ake kanadwa chere Mahama pay ye no that send a strong warning to Mahama concerning Bawku crisis no. Aha ipenya block media. Mess was say any demo. Oba like video down oba subscribe button, snap click notification and for the latest updates. Na ba chere wa adwenda mama e wo comment. Smell so baswa. No che video ma for so enya bi ahwe. Anything concerning Bawku crisis back to back, I'll be giving you updates on that. When you here, come channel no more, obenya more videos to watch. So far as Bawku issue, concern. Now, only say in the previous updates, my aware said Bawku on the police station on Umochoja to Arsenal. Bawku for Omashi police dying. I swear, this is where the police are staying in Bawku. They burn it. They burn the police. The police, this embarrassed. This Bawku, this is happening here in Bawku. They are burning the police barracks. Yes. They are burning the police barracks. Oh, Chibadno. I said about Kono, there's no police station. The oho umonya abotre twa too much say no emra nya adwuma Bawku ho do bia pe e na oye e ma Christian Yohuno what I say Christian Yohuno e koye na okopa asumje Bawku no nas mo de koye na asem no anto mutiri mu oka say momfa muto ni mu fom na mo muto go fom a me Christian Yohuno am ya IGP me hye mo bo say me fom nyina police obi be police mu koya eye easy mamo of the Republic of Ghana. I bring you greetings from the Interior Minister. I bring you greetings from Defense Minister and the greetings from the majority leader in Parliament, who is the son of this area. I had a lot of consultation with them before coming here.
We are here, police, military, and other security services here to provide security to Bawku. Some of us, we have been here in the years past. We know Bawku. Bawku is an area where every security officer would like to come and work here before finally he goes on retirement. Today, some of us who saw that, we are not happy with what it is today. It is our prayer the Almighty God will bring the same glory of Bawku back. I've come here to come and work together with you, and also to ensure that our men that we bring here, they work according to the mandate. I've seen a lot of things that have been written on the placards, and we are going to work towards it. We are going to make sure that your concerns as you have shown on your placards, we are going to work according to it. We want everything that is worrying the people in this area about we, the security over here. Let us know. Just put your grievances to the overlord, and they will receive it, and we will make sure that we will correct those things urgently. Just forgive us. We have provided security in many other countries. Our duty is to be neutral, and to the best of we, the leaders in Accra. As we ran to Mutrimu, Emma Davy heated at him. To the point that almost shooting the Kenyans that almost airpen a kuno. Zo person so. Wow. Boy. Wow. What can you now? Yeah. Hina mu. Almost shooting the Kanaka Ghana for a person. Ghana police for you now penny. Let's a much more shooting there at least. I was a police voting me baby. And I me so for about because me kai say Major Mahama. Then trouble for a coon or other chin who they see chromonomo. Yet the soldier from Pimpum call. The way the police penny my gun hanging in IGP. Your body care too. Other chin assassins are and see. Emma made in couple first video. Let's say Jonas fire woman say, I dear winner IGP you know. Wama Bawku for take advantage over the police because even police penny power crab by your body care too. Obi and John Machra there, and so police near one their one, Sabe, no maybe over this one. I'm all for the Puninas attempts to work can't quasi yourself. I dear Christian who queer IG queer no no council or pass into Bonnie Bianim. And what? Please for me now over Kohon or more pretty peace for the people of Bokono. Yabo Mutu, I'm over our Kodi Kofi. I think say another one so the mandu. Yes, I like Kofi and the mandu. Yabo Mutu, Ewo Bokonra. Ama omawu na emu no ana twinjina kire se Bawku sensensa police for me no omawu ni de yemfa subo no emmo Mahama ene IGP eyesebe omu nkwase asem ene de Bawku ntensem abediri we be omodiri ene nsuo na start ya
Ajema akamasha. But still na I warm up with the say even though I'm so much busy today, but I'm still going to take care of you guys, man. And go for the warm up is dedicated for all Ghanaians, you know what it is. And go for my friend say mabushi and for your police for yaku police for bed ya ho bokono. Me mamu nyina yako. Me mabushi and for nyina yako. But we no mumblemu John Mahama on the IGP. Nkwasiafo mienu no sa yu ho no. John Mahama on the IGP no mumblemu omo. Omo ye sell out. Omo ye sell out. Abusiafo no munya dan mumblemu John Mahama. Kwasiampanyini no on the yohono ajimifo mienu no. Omo ye sell out. Na me ma omo 1 month say NDC handle Boko case na NDC ye betu omo afiri abanum before say omo time kura be so ma jimi a adentina yete Ghana ho Kumasi ni ekotutuo ebo police car ma ye de no ye kofa ne kotu prison enknani ekotutuo ebo police car ma ye kofa ne to prison na mosima jimi mugu parliament won kwasiafo jimi for muwa stupid people NDC for won kwasiafo ajimi for mo jimi nti ekuro bi ntina Ghana ho aye friend Boko e ho de obi atimi ye de ope abra police panyin ekogina akọ patch o mabobodam kwasiafo mabobodam ade na mra ni di obi Kumasi but mra ntimi ni obi Boko emre di obi won kan emre ni obi Boko mu ni twasere mako John Mahama o hwa se pema kwasiampanyini unim so wagimi a ede enti na abase ento abama wo kwasiafo eno se afi omo frame se Ghana police fo na busuanfo frame se ku an yeku o ma ede enti because police panyini no e di bulletproof car ko ama Bokofo no atutu abom ama ono de wanhu ne kwasia oti bulletproof cam ama okopacho a movement ya tutu abokam no at once by force obi pewoku a yenkopa ni pakrona chawo oye criminal for reinforcement no mumra na munkwachi di pakura arthritis obeku police panyini no ehona munya na prison sometime nya prison so an ma boni to akuno no accept example am obi ahu se untimi mfa mra show nsem o manum aden magimi sa Canada my time I say I am everyone minute to be by myself of course me BMW competition in and nyamisha broni heavy na muna Canada man time I say I'm so happy Kofi Adoma can see now. Yes, shout out to Kofi Adoma here no. Obia obema bia o we as bi omom pai so benyo ba papa ti se Kofi Adoma here. Eye Ghana ni ba bia nkasa amri waja hwa kodi bema fofrachi. Dada wonai mienu yo enya oya. Wani mfra ye. Unya problem kra ukọ adwuma o ko bema fofra ma bema na kodi no. Ana utukwan ya campese wani efra wani enhu ade kasa amri Bema no nka samiri wa kukuru akwesi wa busuanfie da bibini ba enti shout out to Kofi Adoma yere wa ya ade na we set example ma Kofi Adoma no se ana nyame adomo hu ade no every 1 minute bia school bus na mo obana me ye adwuma na emma America so behwehwe me bio no odwan America ne save wani no yensu ye nipa ye mpanimfo ne omo nane muwa nkowu ombetimi aye hospital ni bi wa ekrom na bibini su ye nipa ye betimi abuild hospital ni bi na bibini su ye nipa na medonya me say John Mahama ojimi a NDC ye betu me ye 2 NDC se police for mako 20 wu e wo Boko a medonya me ye 2 NDC aban medonya me na me ka che John Mahama mo send video ni ma no kwasia de no magimi sa enkran soja fo guo police fo gu Kumasi soja fo gu Kumasi keko soja fo gu sunya soja fo gu abua omujipe yedan adan na mo sise omunyina kogu Boko na di osu ye bema no oyitu na oyitu amumoni tu oku no adan magimi sa America na no ujafo ba ye
trouble ba ye before bi amati group amon so si ombeku amon enipa 20 police one koku amon nyina instantly some man tutuo omaku amon no wan ekoku obi enti obi wo boko na so wagimi a adan na mumfa soja fo nkokuro mu na mu koku amon nyina na omu ni wi ase wan ekoku police ni bio wan asi oni obi nya awunya understand ni akotu obi tuo ada omu ya muwa na guboko omu ya muwa na gubuko adan asasi ni kumasi anya manso ho court ni wiase omu ya muwa na guwa adan na mu majimi gu parliament wasa adan yohono uya kwasia uti pasese botan wanim se nantwibini kwasia mpanyini sa ne ye police adwuma kwasia usadi ye police adwuma awudi jimi atena se am ye ku police won se nkukoma because we sell out achimifo obi a share no kra no yohono we kwasia mpanyini we sell out obi so uni chasre MPP NDC is far better than MPP kwasia maka MPP asemo a kwasia mentrase na mpanifo ya nya omo ajimifo ye law and order e wo man mu voice na mi amai back no ye law and order law ne kire se ode mra kokum ni pass ye kum bia na ye chutum na obi tiboko se me metime twetu okobu police ni na me nam ho na obi entime chime na muwa wegu parliament na me gina omo so awdo kwasia be gina se MPP asemu ni twa asere wate aboa adan obi tikumasi kokum ni pa ni akoche no na obi tinkran kum ni pa ni ache no obi tikep kos kum ni pa ni ache no na obi timetra boko se me de be kum ni pa kofi mu ni twa asere adan amoya muwa kwasiafo ade boko no omo ye nkrama ye guo omo de omo nya ni pa omo ntimi ni mra so every 1 minute bi aban bass na top view na mu nya misha broni ntimo obi amfa ne kwasia MPP NDC se mra ha empanifo na jimi ma me nya omo adwuma na omo sua nyansa do ma mo sua nyansa me to nyame mami yakobuno mami yakobujo mama me pejimi kwasia ya to abama na use the law man panyini government is not about ekokontoko ayamra obi edisu okuronum se kumasi ni timidi mraso a se boko ni di mraso oni mraso a obi kum ni party omo maku police fo no on police 45 a eboko fo na ko omo no munyi soja fo na mun ko boko on kwasia fo omo guwa ya di ade edan bia oboko bia mun map soja fo mienu any police ni ba kum patrol ho obi okura tuo kuronum bia no mun ma announcement of any tuo mra wan fa ma mun ti omungu kuronum obon wonwuru afiem wa tuo she odam bia ya chiwa ukodam 20 years ya bana ukura tuo fatu anfa tuo munku simple asem bia ni waden majimisa aden majimisa okuromu as a leadership the kurom na jimi ku na mu jimi muwa Stephen Yao Mensa say I don't know why GM employs such a kind of person. What JJ Majo Mama kwasia too much. Majimi dodo na kwasia police panyini akosele police fo na me eku police fo se nkokoma e wo bokuo na kwasia fo ma pretend se monte se ko bibi ko se na mu gina ma pretend se ase bokofo no omo ye superhuman being until we are calling for peace abra nipa na kum nipa no a criminal until ase mo de reinforcement ko kromu na omo amkoku police fo ni na amkoku omo bi simple mukoku omo bi na kromu ofo de asu nyansa se unku police ni nko free mosema jimi obi aku police ni na mo se pa na chew na IGP aboa no ejina ho pa chew mo fati oni nto na me ba be fam adwuma uni twa asere uni twaba asere se obefa nkwas criminal police adwuma obefa criminal obi a onu timi ku police ni o ko fan police adwuma IGP yohoro wo ya kwase ampanyin o twose asida ndatwo kwase abiba jimi aboa ba Asia from Kasmeja Majmion. Canada man time I say the best thing Ghana have to do now is to change the new IGP. I don't even know what kind of work he's doing. Yes, you hold on me pese. Your mama must solve boku case in Ria. Almost a sano. No more for Bio Nimian Samra. What Jimmy Dodo Canada man time I say very send for this shout out to Berry. Thank you. Obi Anko to Union Stephen Uncle subscribe. Say we had a comment about me who makan. And I baso so and share no crano. What you say? And I always subscribe and have a comment about me modi because I am wadi no mutua move so boku for so no boku kroketi way. Me nanti koton seed you ho boku kroketi way. Munru the population of quarter of Nkran, population of quarter of Kumasi. Na parliament for muwa muni chasiri makumu guo. Na yohono jimi majama boko fo muwa we nkwasiafo we eku police fo
free na ye wo mra wo man no ma che se untimi koku police ni nko free na mra ni ntimi nya adwuma oboko ba mra ye adwuma on kran na ye big no munni twa ba asere dwama ma kwasia kan soja fo ko boku sesi aboba ko jimi ko nam nyesa soja fo police fo be 20 wu amito nyame dwama ma wo be ja akonya na to wo be ja de be sure Ghana no wo be ja akonya na to aden ma jimi sa Kumasi ni mra so nkran ni mra so na boku ni nya de opɛ ade amabu podam enti yesia no mo frɛ soja fo a Ghana nyina mo koja mo wo na Asante hene mo tie me ye abrafo na mo di Asante hene achi na mo si Asante hene na koso wo case no this case no mo tututuo no madane mmoa no mo tututu a ai adwoma ma kwase ampanyini ne yoho no aboa no agege o mo so ama mo tututuo ku police ni no me mamo mfa Asante hene nko no obi akoku no mu before say Asante hene be ko no mu make sure say adan bia wo ho bia mo di soja fo asarande dan no ho na mo di soja fo di ka kokro obi afie because boko e kro ketua bi o eye kro ketua bi me makoho akoton si di kro ketua bi enti one day job one day soja fo betimi awura fie bia ayi obi agitu obi afie obi ansam ansa na mo de aya Asante hene ko because Jimmy no Jimmy wo minim de ti amoya mo ke parliament wan tafo bebreba mu go ntimu ni na ma Jimmy eti ade na moya mo mo build akaida fo mo build buku hala mo Ghana ade na ma Jimmy emoa enkwasiafo say obi ti go say me makoku police ni ko free and police bo na busi am for frame me omunsu say small boys ya enu yaku amo because I yohono se mo obi anku boku ni but boku fo de atimi ku police ni mu ni twaba asere mu ni twaba asere me donya me se dwomama se mo nsua nyansa o waban me tu no me na me ka kire o wan nsua nyansa aban ni ye betu no me tu agu tu ni ma mu control boku no se mo Jimmy amoso ye nipa mo ja gu omu ti se de bigu Asantini mu mo ja gu omu ti se de bigu Mfantimi ni mu mo ja gu obi mu omu ko school omu sua ABCD they know the law and order school boku ye kuro school omu ko school ko sua de they know the left and right na mo na ma Jimmy na mo jijita so amena bon na mo ye moa asia obi obekum ni pa bia se mo kuni bi physical no bia okromo obi a dey set example say mi ko kum ni pa dia na mi say mi ko because mi ku no mbeba ba hwe bia kum bi simple na ma Jimmy dodo Ghana man o se boko small town but very stubborn citizen that be a penifo na Jimmy omo na wo IGP mu a wa kona o ma try attempt so mu ku o we lucky o cry o can e bulletproof nti tuo na abubo mu nyina no antimi anku na wasi forma obefra reinforcement in Cape Coast Mfante ama yaba kromu abechi kromu ofo nyina brom de omagu ka makogu prison no da bi Jimmy no wasi Africanum akogina ho pa cha yesra mo mamu ntutu omo ya kambio na yabefa mu police adwuma mo ya mua enkwasiafo mo ya mua sa ne police adwuma a moment to be a try so be cool na hona okodam straight ade na mo Jimmy sa omu na Jimmy shisha mo jije taso amata bon enti na me ka che jo mama no so onim no wan fa ne kwasia woni na bere wa no kwasia fo mielu mo anya adwuma ni ya me ya tuma ban no na me ka kire mo di o mai di kasa makasa na mama krowe ya Jimmy fo kwasia fo egu boko omo afiafi no mu ku Ghana police fo ade ya ma Jimmy na kwasia obi timi de ne peku police ni ko free a e man no how are we safe police ni class da and citizen ya dia no be ye ade ya ma Jimmy na mu gu parliament wo mo stupid people Canada man time was show we have I dan pare ba na me kire bi o dan pare de MPP fo Jimmy said de kula dan pare na metene so am sorry na metene so am sorry I don't know the time and country now onkopa poli onkopa kromu afo ache onkopa sisa omu nyina gu prison ko be sisa omu nyina ukuro kitikiti amu betimi de soja fo fa nde pe ebo wura kro numa obi a beto wuram ti anu an se mo ba before se mo be wura kro num no
mo afa bokofo na mo ye police fo ni soja fo no no ma mo hye fiatale de pese wa hyehye omo na omu kra walkie-talkie na standby team na omu hye uniform no omu sara ndi waka ewura no nyina omu twakro no nyina hia enti de obedwane okro no no odwane no owura no ma body to aku no enti mu kum enipa 100 a enu anu no obia be saranda musima jimiti mu ja ai anyen a criminals o mainum abran kwasiafo taxpayers money na tuamka mu nyen criminals e o mainum mu nyen nkwasiafo o mainum abra mu be taxpayers money America crowd o mutimi free plane eko Iraq any Afghanistan ko kum nipa be 100 because o mako America ni ba ko pew na obi ti Ghana e good police for anopa wi anyum na police panyini pacha muni twasere muni ni twaba asere kwasia 2 million di amamu no mo de yedan 2 million mo de yedan achimifo Canada manta say Dampare IGP Dampare should come back. Yes, now your honor here we Jimmy Chen ni pabia kwasia usro bokofo ajimifo we me call bokokoto siri na me da kam na me nsuro mo na usro boko ajimifo we boko boys wa mu afiafi we usro mo and your police no boy police ni said what policing are you doing obianuwa or Ghana or was on ultimate to mission is some nipa ko free. It doesn't supposed to work like that. Nipa, you have to face the law, court of law. It will be nipa and yes ordinary person crowd or cook police ni na police force a patch or muni trabasre. Police for from your munina omusro because yama that some mun kukromo for and to chromo for mumudi nkuom. What kind of Jimmy Mama is this? My boy will come on Makum Nipa 50 Cecia and case die will be a baby. I am my Jimmy, sir. Would you may say any part time per Mamma by me ever 2 abina? You ever 2 abina go make catch this or more incompetent or multi more minor. Police 4 times who are say any pattern and run enormous trainer. Nipa time per Bahama by you betuno. You better abina go make catch NDC 40 so much Jimmy no mun control croquet way no major mama than to traffic kum police for because ultimate police near onya Ghana near on armed on crap to obey day near to Cromo nani pabone for community near the parliament ceasefire muni chabasre near Tiataxima soja Tiataso and her soja for no mugubaras kwa but yetimi soja for free Ghana eko la be ya say omunko patanto kwa omunko peacekeeping na ye sika na etu omka no entimi mo ye ho ban maintain peace we krom mo ye mo na mugu parliament o kwasia for stupid people. It's not a joke anymore. Obi a share no kra no Canada man time so all Boko citizens have to be arrested now. And your Bokofo ni na o e ye group ketua bi na ejimi Bokofo ni ni papa it is a group no mu jimi no munku omu nyina free wi ase omu ni ho a some man tutuo me makoboko wa na vrongo makoto sidi wo ho nyina enya omu nyina e ye dipa bonefuo bi ena omu fifiri boke na ho no ma be wura mu jimi won enti se mu ku omu a no message ni be koboke na e Ghana de ojimi ombe ku o Ghana de ojimi ombe chewo Ghana de ombe police one ya ha send this signal ko say kim e be peace every 1 minute bi abai machine enya obi otiboko na ejimi o eye group ketua bi na ejimi ntina me ya say do mama mugu parliament on kwasiafo atua mo kata space money hwemo ejimi fo wo de ma me uso obi di asantin na kwa mu ye ma obi koku asantin na me do nyame do mama nso bewu me ka crack ya no se mu jimi ma obi koku asantin na kwasia madwuma o nya asantin na dwuma aya mu madwuma some be use Asantino on control police and control soldier. On your maintain peace for Ghana. And to say if you move to Taswam and Abon, Kwasia for Abraham Betimide reinforcement, a coco community pabone for any part 20 and a great to Mukuamu, we are why a great to any bio. Why a great to any bio? Why a great to bio, Miss Jimmy Lambert now? Would you miss Asantino who are your mamma's bill? Mekano Cratiano and Tunima and Nada Santin man who call Matuanco can say police in Panini Dania at the end of Chester Santino number 2 Crano
police for na omu dwane na omu ana ekobo ne ho ban ho nti omu dwane jan na eko no nko na omu kuna me do nyame adoma ma nso bewu because omu na magimi mo jeje taso kwase ya case we me metimi de one day stop no metimi de one day stop no me the reinforcement ko gu kro no nyina so jani mu shi obi no kura tu amfanto amu kuno simple. Where is the problem? We are manpanyu to where the Jimmy Toyomo kwasi abokofo no mo ye hwan a kran kra mu do so bebrebe no mutimi maintain peace kumasi o mu do so bebrebe no na kuro kitikiti maja ma mu jimi efriwa betra adruwa edfriwa wa fo so beti group efriwa enu ntina mpe broni asem no broni ankasa mi no ma police fo na ku mu nyina friwi ase opa ma obi koku americani emfa ho se oku americani no Afghanistan emfa ho se oku no Pakistan on beba be kumbi Omba be kun wuni wi ase bi o ase next time ma omba be kun tempo ma sem no na di democracy by law of order by uja o so criminal so na akopa criminal cha o sele o police fo ama o sele police fo say sell out akwasi abi wuni twa say you are so ignorant wuni twa base abrofo man na nyame shabro ni he abi na mu na we Nano abibifuo bi amati group wa gang A gang B ombe tututu oku omo police fo ni shefi atali on omutetel mo a ombe duru ho na enipa 35 free bronze pe yaku omu nyina ene yesisi afunu ni nyina ene yedi gukam kwhye no esi a omuku omu wi no ha na akotutu obi o wa na akotu omutu obi o mo na be Black Lives Matter because mo akofatuo na mo de yere mu be tutu obi tutu America a crime. Enti wako tutu na police waku yakun free every 1 minute bi aban was Ghana class ana tie udi oyi otweseka wu oseka ya no you atwetu odi wu atwetu ano enti obi ku police ni na muguo parliament wonu magiminti nkwasiafo eno say NDC for illiterate for me se monfa apia stadium adwuma na papa na ya adwuma amamu kama eni kwa se mani sire ska NDC for mu ano ebetina ena ai oka se illiterate for ne form aboa wo fa ba America dia certificate ne kura no we security our government building oji akatua wasi dan wo Ghana onko school da ofanso se ne bai wo bedru America de hia se ye de wakogina wo ni a tell how to handle somebody say obi bowura ha say na be free police security wadwuma ye guide o keke ye guide wo nyina ne etua kai is a form of job creation wo bedru America wo hia say makoko the doctor degree and say na wanya adwuma yo wo betimi akọ na wo kodware mrewa is a form of job creation etua ka eye bibini nko na jiminti sa no next time ko position ha mo na make campaign mamo na makofa abronya se mafa obaba ko Joyce Bawa man 1 billion abram betimi amata Joyce Bawa no 100 million na mo de aka ma boys no ape ba bi de o ma hye apia stadium me betimi amana ko akogina baabi aye watchman keke wo watchman keke security no bie gate keke baabi mo fa no mo be fa nkwasiafo ma make campaign amamo enti nipa no mo nsusu nye ongrefu masa ba na mo so taso amata bokofo agimifo we bokofo nkwasiafo we bokofo agimifo we na o man sojafo agum ni nyina sojafo bebrebe no o mada na ye ja bokofo na o mukum nipa se nkokọ ma to the sense o muku police fo na mampanyini no o ye kwasia na IGP no o ya boa etijo mama me do nyame se uku police fo mako tanya ubetu aban ye betu no me na me ka kire wo obi antimi nkasa me me yetu no me ni so police fo ni soldier fo na be me yetu no because me anya sa ye ntumu am be ku police fo ni soldier fo nyina because ma jimi dodo na mama police fo ni stand down na kromo fo no omo tewa na kromo fo abetutu agu omo so ku omo ma bubo damon omo stand down say omo their job is to protect the peace. And to obi kuratuo na nipa boni ni ba se police ni men tutu omo nipa boni ni tina na o meku kwase abokofo no omo ye gold ana omo ye diamond I think crying intimate ko tutu onku police ni mko free e de ntina boku ni de ono was a privilege so timi ku police ni ade we nyankopon ade amagimi mu afiafin kwasiafo Trini Jonas Canada man time subscribe obi anko Trini Jonas Steve no ko subscribe add comment by me un mabodi o say Trini Jonas you see the peace letter out me peace letter bia mu koku omo kuratuo no
wakum nipa na wi a why na ekotutuo bio yawo sachi ena etutuo oni ayi natuka na aba ena etutuo o yabo mutu aku omo a o mani wi ase why na ekotutuo ni bio edi ani jimi no ya mo mutu anku omo a ye fo mu ko wura prison o mani why na ekotutuo no jomama boy jomama kwasie nipa na otutuo na ku police fo no oni kwase onante wi ase o she prison anase bu money to onku no simple majimi simple solution enti nipa handa na se o majimi obako no mbetutu aku police ni a eti Ghana constitution enti constitution ni kire se ututu aku police ni a e wo se okodam anya sa so se police fo ni kun iyati kumasi o police fo timbe ko akronfo 20 bomb because omukrekuretuo omuko akronfo ai 5 bomb on crime because some kuretuo ye gikwam police foko ade ntina boko de obi kuretuo jimi wo ha ye ntimi nkunu ho ade ene na mementi ase no o ma jimi amame no mementi sa jimi we ase ni po kuretuo no mu nkunu oni wi ase ahwa na ekotutuo ni bio eno ase ma gangi soldier fo no mu atimu up mu kuo mu wi a ma set example mu di body na begu kukuro no enti obi a hu se udi okotutuo bo police ni yakuna o men so men kotutuo mo police ni ye mekume simple asembia ni wo ba se wuti wi ase no agani papa ama no se onyimi na onyimi a ojimi at the end of the day wo na be bua tiawo oba ya kronfo no ko wi ade na se uja osuso ne so o kwasi da bia ya ba be ka kire o se o kwasi anya kronfo na o defend na o kochini no anya obi anwia na wo no be ba be wia o enti ni potimi nya kokodro tutuo bo police cam etutuo ekum police fo no sa ni pa no eni kwaso otena wiase didi eni kwaso otena wiase jomama boy woni yohono nkwase afomienu yohono wanim se na ntwa bi na obi atiam yohono kwase ampanyini yohono aboa eni kwaso obi oku police onanti wiase aboa ba kwase ampanyini ko jimi ko muwa ko nam mumpia reinforcement yin soldier for free nkran ni kumase nyina enyi omu nyina free tamale bo ai stachi mai ansisa mu kogu kuro ketuanum na mu kukuro mu afo nyina na fe no kuro ni nipa mu yaudifo ni nyina ansa na mu di asante hina ko nya sa mu nim na asante hini tuo ko boni kam kura me donya me jomama uwa ban ye betu no aye jimi na mu jimi mu chichire ajimi fo agukuro mu wape oh, how can you hear me from that? Yo, bye. Eh, bibi ni wa Jimmy yo. Wasi mi sisunye de broni etwam za broni kan hwe o. Eh asemo. Eh broni kan hwe bibi ni de. Eh asemo. Broni kan hwe bibi ni abaya ni ho. All right, I got you. I'm going to sit in my car that way I don't make noise. All right, have a good day, brother. Eh asemo. Anyway, me ya because your mama be kumi akwaye kwase amadu wan ansi amu abaye adwuma ya wo be kumi afere America obi metutuo mo police cam and survive 30 seconds grant wo ye den be ba be kum wo ye den on be kum wo ye den omo kase omo de ko police station kra be kum okwam wo ye den be kum enti enam se anti obi a onim so okotutu abo police cam no pontwa ma police ni ma wo no ono adika ku ne ho because wo ye den be kum na mutiwo jimi na police fo no tuo ni kura mo tuo ni maso ese mo protect the nation na mutiwo no wo no police ni ye kun nko fo no ya to ka tu abo kam na wo police ni jimi fo no wo se kopa kuro mu afo a che wo se mesre mo mamu ntutuo no na meba be fa mo police wo ya boa wo ye sell out wo ya boa wo ye sell out ade na munkoku omuni onipa no wakuna oni wiase ene Germany boga yo di nkofo atem ya wawi woni wiase bi o wan kodi nkofo atem nipa no wawu sama ntime metutuo entidi entina ya jeje taso amena bo me kache adwo mama na ban ye betu no so okoso odi ya me say na enumre omo frem say police 45 awu na cham say frem say bi awu ana say 10 no ye betu aban no me donya me na me kache mema police fo no any soldier fo no atimu up ne akotu aban because say wo aban ntimi protect police fo ni soldier fo what is the purpose of aban no every 1 minute bi aban was no ntimi protect the police any soldier fo ade na chese obetima protect the citizen in the country. Idea na chest be a mama simple solution.
simple solution kuro ne yaketua bi o ubetimi de nkran soja fo nko akra konka kuro no eno an say ebi de jet na ebi de car on foot eno wa reinforcement sunyan any tachiman omo ben boko tamale omo ben boko omo nyina ni kai wo ho na nkran soja fo ne kumase omo ntena jet mu no omo hwie omo gu kuro no body e be ma metutuo bi oni ehwe do e be ma metutu musima jimi mu te parliament wa na mu yedede na mu jimi mu ni twase de nknaman ajimi fo o me ka akura che adwo mama no se o mu ma yeku police fo ni soldier fo na anu anu me yetu aban no me na me ka no me na me ka kire me yetu aban because aban ya untim protect the police the security services no you are useless we yakwasi aban we mfaso bia ni so Jimmy Sam say abaya onu no kromo no wontim protect the police wontim protect the soldiers abra nya wo na akoto America wo kokontoko instruction keke na ade ma omo yo hono kwasia no koduru ya na anya hu na okasa na no ho po chechecheche kwasia sei IGP mu a usuro bokofo Jimmy fo we IGP mu a usuro bokofo kwasia fo we IGP mu a okasa nyina na ho po chechecheche we aboa yo hono uni twabasere yo hono unfi wate yo hono kwase ampanyin we ye jimifo me manafu be no ni say the don na mboy bi kotutu anu kranya police ni o kotutu aba omo aho omate gang A gang B police fo ne ba ku omo nyina instantly ku ni wie na omo police won atamfu no koma ne ma me ofie the next time wo baba wi ase atete no e de na ma me nitimi yae ku am bibi 40 kokoma wa America wa aseme bo bia bebodua timi ku am saa one day timi ku 100 bom ye na wo be because why obi ansoma asema abanko tutuo otutuo meku no ntia de na boko ho no obi timi kuma ase kura timi kofatuo enkobo police cam na enko frida police won be bo otu aku kuma ase nyina o enkran nyina na mu kreti jimi e wo ba ekuro ba ko pe mu kreti jimi mama mu guo jimi na evi antimi kasa na mu guo jimi nkwasiafo mu ni twasere mako muni chabasere mako de jo mama me kalo kwache and we just comedies me kwa executive meeting or wet tracer na e wo me BMW competition powerhouse ke to an blue no enti ina proper time mama bring you guys warm up omo ya den Jimmy ya better so it's not man of course you know where we are in the grassy of New York City baby we run the city man. What I say, Tunjina se nya bre pass krodom. Chirawaje mame e wo comment section. Asa Tunjina se kan ye. In your view, what do you say about that? You are going to the comment section. I hype Penya Block Media. Accra.